U plavom uglu dolazi iz Brazila i predstavlja Astra Fight Team. Težak 74,3 kg. Profi skor od 11 pobjeda, 3 poraza. Pozdravimo Juliana Ninja Vandelana. U crvenom uglu dolazi iz Deliblata i predstavlja tim Familija Win i tim Cobras. Težak je 73,6 kg. MMA skor 7 pobjeda, 10 poraza. Pozdravimo Daniela Kokoru! Sudija meča Vojnović Bojan. Kokor. Fighters, you know the rules. Touch the goal. Ready? Spreman. Fight. Dobar, dobar.